a ja ću valjda do kraja da naučim napamet sve one molitve i rituale što ste mi poslali. O, hvala vam, hvala dragom Gospodu Bogu i što vas je poslao meni. A za one sitne dugove, to Bože pomozi, polako jedan po jedan, samo da ostanemo živi. Ljubim vas. Šta da vam kažem? Svaka reč je suvišna. Vi to bolje znate od mene. Da vas Bog, dragi Gospod, poživi u zdravlju i veselju sa familijom, a uzdam se u Boga da već imate za sljedeće generacije jednog naslednika spasitelja. Vi direktno iz pakla čupate žrtve i bacate ih ponovo u život. I svo ovo vrijeme stalno hoću, ali od muke nemam kad da vam javim da sam konačno registrovala da sam opet živa. A bila sam mrtva. Stvarno mrtva. Ovo sad ne uveličavam. Sad vidim i muža, i kuću, i porodicu i sve. A samo sam se gušila i gubila u ponoru prema paklu. Ali vi to sve znate. I kako je bilo i kako je sada. Da snimim film po istinitom događaju, svi bi mislili da je naučna fantastika, nestvarno. Kao onaj gospodar prstenova i vi kao onaj čarobnjak koji uništava svako zlo koje naiđe. Nestvarno, a istinito. Samo nek ste vi meni živi i zdravi, srećni i zadovoljni, onda sam i ja. Puno vas ljubim. Vidovita Šeherzada, jedini svjetski priznat orijentalni beli mag na ovim prostorima. Posjetite zvanični sajt vidovitašeherzada.net.